Okushemererwa kwatandika n'amazina hamwe no kwimurika aha mbuga z'ishemereri hanyuma y'ebi abashemesa n'abeegi abakozire gye batwara omwanya gwa Great Lakes Museum omuri Muhanga kubaasa kushashura n'okwekurisyayo. John Bosco Ruhanga Simwe oruhedimasa w'ishemereri yaturika ngu okwesiima kyabashishikire ahabw'okuba bakozire kurungi. Erizooba y'ishomero nashanju n'omwe abasiniya twashutamise n'abaana abiri n'omwe first grade ni nshanju n'omwe second grade ni 9 na mushanju third grade n'abaana 40 kandi omu grade 4 n'abaana 13 hakurigirira okundi kukora assessment ya results bona bakahika ahabwo kuba n'abayizira omu fourth grade bine combination eriko basa kubatwara mu A level museni nahika just no kushanga umuntu or disciplined or izere mwena uko approaching about teachers ukamaking our friends bawe ukushanga mu society yorumu n'abana bokushomana mwene bari banywana bawe kakuya kabeka yo mushomero kare kabeka general for all tukakora discussion groups izamiza mu ba teachers then na introduction ya seminars during the UNEB season cyose ko approaching UNEB tukakora seminars zatiyambire gukora je we Father John Byamukama ojekira akacika karukwebembera ishemereri yaturika ngo kuza abana abari kutina Ruhanga kibavuyira mu kutungura umutindo gw'ishemereri. Ishemereri eri St.Pauls Secondary School riya musinje gwekerezia azo gumusinje gwekerezia netwebembeza munonga Ruhanga omunomo gutukora mwitwe ka chaplains no kureba ngu abana twabase ikigambo cya Ruhanga kandi cy'Ruhanga kutwendeza no kugira ngo tumumanye. Ishomero ya St.Pauls SS Bukinda rituyerere risinga amashomero go no mu Rukiga omukora kurunde byasine yakana gashoka Job n'amanyi.